Kini nga mong silingan, grabe ka tabian. Kung makalibak murag way gi kahadlukan. Sige lang og chismis, kamuray bantayan. Ilang mga utok lupig pa'y kulang-kulang. May usa ka silingan ni asinso na kwartahan, o kinihilada yung gidudahan. Ang wanila na hibawaan, nakakita kulawan, diara pod sa tukaran sa tabian. Sige lang og chismis, kamuray bantayan. Ilang mga utok lupig pa'y kulang-kulang. Nganuman yung naay taong nga chismosa o chismoso, karon ang tawag marites maoy uso. Kung nakay butang mapalit, ang silingan mo magsakit, mangyambingit sa babagay